Salute CIC. Siyabonga kakhulu esesikuvile. I-family meeting iba emotional sonke isikhathi. Asingene ke president lamuhla nani Maswati lamahle kulendzaba ya gathering of the nation lekungumhlushwa prayer. Le president you declared on stage khona kamhlushwa kwekuthi utakwente kanjalo ngeminyaka ngalo November. True to the word vele ke nemambala nalonyaka kunjalo. Sitawube sikhona khona kamhlushwa lo nyaka akusiye mhla ka2 ngumhla ka1 mhlambe ngingakangeni kafishane nje president ngisho nakule ngithunywe kona unobhala jikelele ngeSG wenhlangano Comrade Ramsa kukuvetaveta kukusho kwekuthi as wawushito nakucala iswalimo ishito lo msebenzi lo akusiwo nje mhlawumbe ukuthi umsebenzi weswalimo kepha kumsebenzi wemaswati ngikho kuthiwa gathering of the nation. Lo sisuka nje la siceza kumemetela nyalo kusho kwekuthi sitawudikhanza sesiya kuma stakeholders onke one by one njengoba senda kulomnyaka lophelile siwa engage ngamunye kuchaza kabanti ngetinjongo talonyaka tamhlushwa nema aspirations ethu nako konke bakhona nabo kuona lo msebenzi kuthatha bawugone ube ngewabo ugcina umsebenzi ungemaswati onke. Sinenhlanhla ke president kwekuthi eminyakeni lophelile sifike kulomsebenzi lona sadikhanza ukuthi sifika singiswalimo siba sinabo bangema stakeholders bekalusi angasiko lahlangene kepha nyalo siya kumhlushwa sesi stakeholder sinye singumndeni munye ngoba emva kwamhlushwa kwataleka iJustice for Swaziland March leseyibe iSwaziland for Justice for Swaziland campaign la khona kunetinhlangano political parties lengisakeve ku5 pressure groups nema civil society organizations lacisha abe ngu14-15 sesisonke lokusho ukuthi lo msebenzi lona nje sewugonwe ngibobonke labantu laba le indirectly batalwe ngomhlushwa. Umbono ukuthi imhlushwa umayelana nani nembono ukuthi le mission nema vision nako konke sitakuchacha kafishane nasiya khona kepha ngisho president nje kafishane ngingakakunikedi ngingadli isikhathi kwekuthi lo mbono walomhlushwa usimela kuthini we want a free democratic and just Swaziland where the dignity of every citizen is restored. Ucetha kukhuluma president ngedignity emaswati inhlonipheke emaswati lahlekile ngilo umbono lokhona kwekuthi sisathandaza lokutawukwendeka imission yakhona is to unite activists, faith leaders and communities in prayer and reflection as part of the ongoing liberation struggle. Siyohlangana sithandaze emaswati sithi inhlanga sitonke kuqinisa le solidarity phinze sakhe le coalition of the willing ngamagama sakhe lobunye sivuse umzabalazo gococoke president sisho kuthini siyathi kwekuthi batawubita emakholwa eSwatini aye emandulo kuthiwa ngumthandazo wesive lo taye emandulo nakusuka kuwo lo mthandazo lo yohamba Mswati enhlambelweni soyogidza incwala nathi ke Maswati incwala yethu emzabalazo le ngumandulo wethu emzabalazo le la khona siyawukhotha masikanye kanye umhlushwa ke Maswati is not just an event kuswenteka lomhla ka1 November kepha kule nyanga ya October yonke it's a month of fasting singena enhlambelweni yezulu singema Christians lasemzabalazweni singenele enhlambelo yezulu sithandaze the whole of October la khona siya kumhlushwa mhla ka1 November say culmination sesiyawubonga uNkulunkulu ngevictory lasiphe yona siyeta ke ma stakeholders ngasinye uma kwenteka mhlambe ucabase ngeke sifike kuwe kano stakeholder siyacela kwekuthi uphakamise isandla utativeta president inombolo sitawukuta sichazele kabanti kwekuthi kwenteka ngamhlushwa siyamema bosomabhizinisi nabo bonke bawusekela umsebenzi batani approacha laba abasebenza lo msebenzi labaniko lo msebenzi nibabambise kakhulu Maswati. Ngiyabonga president. Maswati ke sekufikele langa lamhla ka1 solichaze kabanti Comrade Gift liqiniso lithi nami senginawukwehla ngiye eAfrica lelanga malifika ke Maswati kakubi malula kuba nzima
Ngidawucala ngithi sihlala sidzinga timali tabo venue, tabo sound system, tabo security yenu niyogadwa kahle. Amabhasi ekuthwala amaswati uma ngabe kutawugcina kwendeka lokho tinengi timali esihlala sididzinga. Ngicala-ke mina sayibekele Comet Gift ngekubanzetela. Inombolo yami kwanyalo lesesekhona le ngidanika yona kodwa Swalimo na Justice for Swaziland lo phansi kwaChawekazi batawakhipha ama-details ngekuhamba kwesikhathi. Kwanyalo uma ngabe nawe wadi ukuthi Mhlonishwa Kawuzela siyade ukuthi utawudzinga lithikithi, ngidawudzinga ivenue, ngidawudzinga isound, nganileka nidzinge nama-artist kulo msebenzi. Mina ngi-discreet angifuni ukwatiwa kodwa ngiready ukunibambisa. Kawuzela ngicela ukuthi ngicontribute. Inombolo yami-ke ithi 7603 0198 ngelejayelekile. Ngiyanicela kakhulu Maswati lo msebenzi lona ngewethu. Niyawati angifuni ukungena ekujuleni kwekuqhaza. I'm happy Comet Gift ubambe the spiritual aspect of it likamoya wedlula-ke waqhaza ukuthi Maswati ngilafika yageza nekhona yamanceba se-avala umnyaka. Akhona nokuthi akhuthatane nakule nkonzo lesikiyo yenkululeko yeMaswati. So it's both spiritual and highly political lo msebenzi lesiyakiwo. Sifocusa kakhulu on the spiritual aspect of things. Uyibeke gift, Comet Gift yacaca. Ngikucela kakhulu-ke manje ukuthi tinombolo tami ma-stakeholders especially labatawukusibambisa noma ngabe ninaluphi luhlobo lwe-support lenifuna ukusiniketa lona siyalicela. Maswati from all walks of life ngibonile niyabhala lapha nithi nise-North West niyeda, nise-Cape Town niyeda. Ngicela ukuthi Lubombo, ngicela ukuthi Manzini, Shiselweni, ngicela ukuthi naho niphume ngeluthi lwenu kufike isikhathi la kufuna ukuthi siphume ngetinombolo khona. Makhwaya la ready ukuthi angasibambisa kuyawuhlabela both from Swaziland and South Africa and anywhere. Ngishayeleni sitokhona ukuthi sihlanganise sibone ukuthi simisa ngayiphi indlela. Ma-activators laba njenganababora-tata sesithinga-ke manje i-content yawo onke malanga malunga eSwalimo ma-alliance partners ku-Justice for Swaziland. Sidinga-ke i-content that will be rolling every day. Itawufundzisa SADC ngemsebenzi lomkhulu weMaswati lo Taba kaMhlushwa. Ngiyaniva nibuta ivenue nyalo bambani ukuthi siya kaMhlushwa batawuthi mase bakhipha final details batawugcina bashito. Kuyasisita-ke lokuthi esati ukuthi sitayikhomba kunalipalinali kanti siyati ukuthi mase nifika lapha liba sedude lelibhali kuba la celeni kunalipalinali la eceleni. Sendela ukuthi laba labafuna imithi bahambe boloya in the wrong place or kube njani njanyana but nje precise venue ndayithola Maswati akithi khululekani lesikucela konyalo niyathi-ke futhi safanele nilungise timoti tekuthi ngikhona ukuthi nethwalane sidinga amabhasi banikati bemabhasi batawukuthi abaka-Justice for Swaziland batonicela kude lokuba kubi la ningakhathateki ngalutho. Nalabo-ke labafuna ukusibambisa ngema-quantum nangani ngicela ukuthi ithi mayiphela lempi yeMaswati kuthiwa bacede uphumile Kawuzela ubuyile ungajahi nje ugijime uye stadium kaSomhlolo uyothi hey besinani emthandazweni uhluleke kodwa nyalo ukuthi Kawuzela ngeke ngibe ngilovelako kodwa naku kwekunibambisa wendelani wendela ukuthi la ngawucelebrate ngasekugcineni uthole ukuthi nawe uyatata ukuthi noma wawungaveli kodwa ligalelo lakho lali very clear. Sikhathi-ke le ngisishoko ukuthi ngiyacela sekufuna ukuthi sibambisane ama-partners ethu laseNingizimu Afrika nakuphi. I just want to kneel down once again nginicele bogogo nabomkhulu labathandazako bathandaza interceders labatawufasta tinyanga sesikhathi saloko ngoba akufuneki nje kube ngumcimbi. There must be an impact on the spiritual realm. Kubonakala ukuthi eMaswati asemkhulekweni weliciniso ukuthi afuna uNkulunkulu cobo lwakhe. Ngiyakholwa kakhulu ukuthi lapho Maswati kutawuhamba kahle. Sengita ungena-ke endzabeni yokugcina yanamuhla egameni laJesu Kristu. Ngicela kuyi-introduce ngaChawekazi angathi ukuthi unaye ininyalo la eRas Chawekazi bese ngiyabuya-ke mina njengemuntu lohleti la e-UK ngoba itabe yendeka la. Ngicela ukuthi-ke njengoba uthi ukhona Chawekazi sicale ngaye ungifakele yena mina-ke njengemuntu lo ngala ngase ngiyiteka yonke lokuthi ihamba kanjani. Over to you Ras. Thank you. Ngoba lento esiyenzayo asinaluvalo amandla
Siyabusela Maswati Lamahle, igama nguXhawekazi Khumalo, from the Swazi Lives Matter and the Justice for Swaziland campaign. Maswati Lamahle, ngiyavusela ngethemba ukuthi on this Sunday evening, sonke siyaphila Maswati Lamahle. Kufisha nje Maswati Lamahle. As the Justice for Swaziland campaign is part of the ongoing work, international advocacy and solidarity Maswati Lamahle. We're going to be delivering a petition, Maswati Lamahle, on 28 August 2025, which is on Thursday. Thursday, Maswati Lamahle, we're going to deliver a petition at the UK Prime Minister's offices on 28 August 2025 at 3 p.m. UK time. Maswati Lamahle, njengoba sazi-ke, i-Justice for Swaziland campaign is a collective of organizations that have said that we believe in the collective unity and strength in agitating and moving forward with the liberation agenda of Swaziland. So as the campaign, Maswati Lamahle, sicela ukugcugcutela onke eMaswati who are close by, who are in the UK, and those that can actually make it on Thursday, Maswati Lamahle, ukuthi avele at the Prime Minister's office in the UK on Thursday, 28 August 2025, at 3 p.m. UK time, Maswati Lamahle. Maswati Lamahle, umsebenzi awukemi, Maswati Lamahle, we are continuing, as the campaign and continuing as the organizations within the campaign, uchubeka ukwenda umsebenzi wokuthi sikhululeke siMaswati, uchubekele embili, and this is part of lo msebenzi lo Maswati Lamahle, and one of the things that the petition is going to be calling for is the release of political prisoners, Maswati Lamahle. Solo simile kule ndzaba leyo, Maswati Lamahle. Solo simile Maswati Lamahle kundzaba yokuthi we want a national dialogue letawukhulumisa ukuthi eMaswati, how do eMaswati exercise their right of self-determination lokuthi atibuse eMaswati Lamahle, and that's part of what the petition is going to be about. And lastly, Maswati Lamahle, the petition is also going to be about the UK Parliament, which is also part of the work that I know that Swalemo has been doing in the past 2 years. Lokuthi ikhulumisane nama members of Parliament in the UK, to a point where there has been a discussion around the issue of Swaziland in Parliament. But this petition is going to ask for a debate in Parliament, a debate that is going to substantiate why we are calling for an end to absolute monarch and asking, that eMaswati must be able to enjoy lilungelo lawo lokuthi busa Maswati Lamahle. So in the main, this is what the petition is going to be about, Maswati Lamahle. So cela ke Maswati Lamahle, onke eMaswati, those who support the call for change in Swaziland, in the diaspora close to the UK, who are able to make it on Thursday, 28 August, Maswati Lamahle, at 3 p.m. UK time, to go to the Prime Minister's office, where you'll meet many of the comrades who will also be part of the petition, Maswati Lamahle. Umsebenzi wethu lona siyagcugcutela kakhulu ke Maswati ukuthi sisukumeni sonke, particularly those who are able to make it and be there, Maswati Lamahle. Ngaphandle kwaloko Maswati Lamahle, ngikusho nje ukuthi no, solo kuyachutshekwa Maswati Lamahle, solo siyasebenza in the background, in the forefront, yonke indawo Maswati Lamahle, sethemba ukuthi Maswati Lamahle sonke solo sisonke Maswati Lamahle kule nto le ethi that many of us continue to believe in, continue to stand on, ukuthi Swaziland will be free. Amandla. Thank you so much. Kupuma convener for the Justice for Swaziland, Comrade Xhawekazi, lo suka lapha ka Swazi Lives Matter. Ngicela kwenda kanjena ke Maswati. Ras, mangabe unayo le poster, ngithathele yona ungibekelela njengoba ngitawukwanza kulokushiwo uComrade Xhawekazi. This is inkulumo le very important. Ngilokunye lokwenda eMaswati i-family meeting yaba ngelisonto. Yangabi midweek njengoba sijayele. Lokhuza lena le poster lena ke ngibonile nje Comrade Gift uyisharishile uyangiva ke la. Ngishito lokuthi isangakaphelele le poster le, ngimbhalele Comrade Gift, ngiyabona i-overlookile le message.
itawusebenta namhla kuphela, namhla ebusuku kuphela le poster le. Kusasa mase ivela ekuseni itawuvela seyinema-logo laphelele. Thank you so much, thank you so much. Nyalo nje isena 3 logos. Ina Swazi Lives, ina Justice for Swaziland, ina Swazi Lives, ina Swalimo, ina Free Swaziland Movement. Kodwa kusasa Comrade Chawekazi njengaconvener usakhulumisana ne-Justice for Swaziland, onke lamalunga lakhona, ama-organizations lakhona. Batawuthi-ke banga-okheya ukuthi ama-poster abo avumelekile la, bese kungikhona le poster siyikhipha. Namhla bengenzela ukuthi isinika lama-details ukuthi kwenteka ini. So ngithi-ke ningayishare, ninga-screenshot nje nyalo la bese seniyayishare, ndayishare kahle kusasa itabe seyiphelele. Ngisamele Comrade Chawekazi ungethembisile ukuthi President ngiyacetha ku-consulta on the other allies lesinawo, ngoba konke lesikwendako sikwenda kanye kanye. Maswati akithi njengoba convener Sashido, luphiko lokwa-international lweSwalimo lelubukwe ngu-Comrade Gift lolu hamba umhlaba. Swalimo ke unanaki lokuthiwa i-Global Advocacy Drive, ngoba ama-programs ethu siwatholele ukuthi angena phansi kwani lapha ku-Justice for Swaziland. Siwasubmita-ke kule collective. Lo msebenzi nje so uphethwe ubukwe i-Justice for Swaziland, njengoba i-Justice for Swaziland ikuyasiphathela umsebenzi lo wa-initiate-wa yi-UED lebe ulapha e-Emelo. Minengi-ke imisebenzi lendiwe i-Justice for Swaziland ichamuka kuma-organizations lehlukene la phansi kwalo Justice for Swaziland. Lena-ke noma kungendeka i-initiate yi-Global Advocacy Drive phansi kweli office lelibukwe ngu-Comrade Gift, kodwa sambulelo sawo lesi sisikhulu manje ngilesibukwe ngu-Comrade Chawekazi. Ngithi lokho angikwende kube clear, bese ngithi-ke niyacelwa-ke Maswati nonke lesi kanye nani sifuna lunjinjo lwaseSwatini. Nicelwa ukuthi sihambe siye eLondon. Siya eLondon lapha e-office number 10. Lelo-ke lihhovisi landunankulu weMangisi. Siyawethula lokuthiwa yi-petition. Ngibikela eMaswati lasekhaya, ngibikela eMaswati la UK, ngibikela eMaswati la anywhere in the world. Lifikile-ke lilanga lelikhulu Maswati. Siyahamba, siyawudeliver i-petition lapha emahhovisini andunankulu, siyoyideliver kundunankulu weMangisi. Uma utawudeliver i-petition-ke kule live lele, udiniketa sikhathi, unake laba kubhala phansi ukuthi before ulethe i-petition wenda kuthi nekuthi nekuthi. Ngifuna-ke ukuthatha lithuba ngibonge bonke lababambise li-office leSwalimo laka-international ekutheni onke lama-logistics ekuyawungena e-ofisini landunankulu weMangisi endiwe. Ngicela-ke ukuthi ngi-assurishe eMaswati onke, all logistics have been well covered. Lihhovisi landunankulu lisiniketile incwadi lasho ukuthi lisibhekile mhla ka-28 ngelesine, ningive kahle nga-2 emini, 2 wase-UK, 3 wase-South Africa. Kungako kungahle nibe seniba ne-confusion. 2 on the dot silapha e-number 10 eLondon e-ofisini. Kuthi-ke kutawuse masisuka sesi-assemblishile kungenwa kanjani basinikete yonke imininingwane. Kodwa lokumcoka manje, uma ngabe usekhaya cela lo matiko loseNgilandi usho ukuthi awusesethembenine ukuthi niyawukusimelela. Ngidawukusho-ke mina ngithi President Kawuzela utabangekhazi ofisini landunankulu konke sekuhlelisekile. Ngidalithola lithuba lekudeliver i-petition. Ibhaliwe Maswati i-petition yenu. I-petition yenu ilandza budlelwano bekuthi live laseSwatini li-absolute monarchy nje. eMangisi abetamile ukuthi kungabi absolute monarch. Asiniketa ndiphethe asinika ne-Westminster constitution. Icala lapho le petition uma ikhumbuta ndunankulu ibese iyamtshela-ke nga-1973 wakunjinja konke sobhusi. Ibese iyachaza-ke ukuthi kusuka nga-2021 Mswati lebe bambite SPay protocol ukuthi kutobekwa inkosi lekhona la eMangisi. Uwabulele kangakanani eMangisi? Kubhalwe la kule constitution, I mean eMaswati.
Ibese iyachaza ukuthi mina-ke ngesingako ngangisephalamende ngoba besiphofane ngabangibuyisele. Ngilethwe lapha ukuthi ngakhuluma ukuthi eMaswati sacela ukuthi kungasabi inkosi lekhomba hulumende, njengoba nalama ngisini akusiyo inkosi lekhomba hulumende. Iyachaza-ke ukuthi lokho kwabita ukuthi ngibulawe, kungako ngagcina ngila. Lokho kwabita ukuthi lalamanye amalungu ephalamende abe sejele, aze lamanye athi khanzi agidza phambi kwesitha ukuze athole ifavor yekuphuma, abekhuluma ukuthi eMaswati acela ini. Kubhalwe la kule constitution kule petition siyokwethula kuNdunankulu weMangisi mhla ka-28. Kusobala-ke eMaswati ukuthi lengekhathi ayabhala eMangisi ukuthi kungena bangaphi bantu. Le nombolo yalengekhathi lengengiyibale nyalo yebantu labangibona ilimit, we've long met it, babutile ukuthi isilethelene sesibaniketile ngoba inkhubo yala ekhaya isho njalo. Le nombolo ke yalaba labatawubekwa lapha la ndawubekwa khona lesinicelako ngila sivula khona ke lokuthi ke athi ke Mangisi makunalabanye ke ngaphandle kwalaba sitafike ke bona sibahlalise la ezinine ningena niya ngekhathi eofficeini niyoteka letindzaba dale ngemuva ukuthi nithi wendeni lo Mswati. This is the highest office of government kulo hulumende wala e-UK. Lihhovisi lelisetulu lele siyakilo. Ngicela ke kuthembise eMaswati ukuthi sitayiteka indzaba yena Maswati, sitayichaza. Ndunankulu walapha usebenta kahle nemalungu ephalamende. Ngicela kuphakamisa nje isigcoko ngithi ngeke ngabona kulamalanga laphelile ukuthi insika ibe nabo MP munye noma babili lefika kiswalimo. Ngiyathi ukuthi so ukhonile ku network angeke ngibasho nokuthi bangaki labo MP labangibona ngekusitwa nguNkulunkulu indzaba yethu ihambe yafika khona nakulendlu lenye lengenhla. Ngeke ngibe ngifika lapho because sesafika esigabeni la singasafuni khona kumthusa, sifuna ukuthi eve ngemvo seyiphuma ukuthi kuyasetshenzwa. Ngithi ke ngiphakamisa sandla Treasurer General wephudemo site followisha tindzaba konke kusebentela ndzawonye ngoba lenikuteka lokuthi nilobhishe MPs ukuthi emotion ayibhekephi. Ngile ngalapha vele siteka kona njengoba ekuvakala nje ukuthi ngelesine ke sesiyoyifaka enhloko ukuthi mayichamuka ke ngala ichamuka ke ngala sibone ukuthi lama targeted sanctions lekumele ukuthi akhanywe angeke yina ngena. Maswati sifuna kunatisa, ningacali ndideke. Victory is imminent. Atisithi mbili tindlela letisuka kulendvo lesibili. Ngiyathi Maswati njengoba ngishito uNkulunkulu ke wakhuluma wathi makakhipha labo manyovu, he said little by little I'll keep pushing them. Kancane kancane ngidabe ngibaphusha kunetindvo lathi uyatendela ukuthi angabasusi kanye kanye. Laba labasusa ngifuna kunatisa Maswati. Asikho sidingo sokuthi nikungabate lokhu akwendiwa umhlaba wonke kude la kunje khona. Singeke nyalo sisakhaza ukuthi sihambephi sikhanzene ngoba lokho kuphindze kuhambe kube counterproductive. Kodwa lengingakusho wonke umhlaba mawuva ukuthi kusene kunala kuthiwa i-absolute monarch bese bathi ingane uyaphika silethe ama-document silethe ama-instances laba exercise khona lento lebhalela lapha kule constitution ukuthi ababoshwa ukuthi bangetulu ukuthi iparliamente yeconvenwa ngibo bona bangakayiconvene ngeke letindlu letimbili tihlanganiswa ngibo uma kuyawutsindwa iconstitution nekuthi bakomishine abantu ukuthi emasotsha kadubule eMaswati yonke le footage emaphepha bo Times ukuthi sichamukaphi benje ini nani. We provided evidence ukuthi lona ngi-absolute ngetulu kwaloko ngi-absolute lona nenhlitiyo lembi ethi kwaloko. So Maswati singeke sibe sinichazela lokunengi kodwa nibova manginatisa ukuthi siyasebenta Maswati lokumcoka on the ground ngekhathi eSwatini. Ningaphelelwa ngimoya. Sifuna kubabonga nje nalaba lapha eParliamente labafaka ekhathi umhlonishwa labafuna kumhlukubede wangala ngasemayiwana. Mina ngiye ngithi awudzingi kuba ngithi 100% kuze ube ngithi. Noma ungathi wena awusithi
waze wakhuluma lolu buhlungu beMaswati lesite ngabo. Ngivele ngithi mina akusithi lokuthi uthi angivani nema-political organization, kodwa ubuye uthi uhulumende uyaganga. Kude lesingako thina ngaphandle kwalokho, kude, there is nothing else lesifuna ngaphandle kwenhlala kahle nempilo yeMaswati. Inhlala kahle nempilo yeMaswati i-influenswa yipolitiki ukuthi menjani. Kuthi ke wena uyinaka laphansi ku-service delivery, ungayinaki lokhu service delivery yentiwa yini, akunenzaba. Sibonga lokuthi la uyinake khona awufani nalaba ngakayinaki. Sibonga tandla, shaye tandla, sithi nako-ke lokufunekako. We don't come from a school of thought la sithi kufuna wembathe igama lethu nako konke kunkhona uteka yona. Thine wateka lobuhlungu balabantu njengoba bunjalo, asisenenzaba ukuthi udibita ngani, noma ungaze ulikhiphe uthi laba ngibadingi, kuyafana. Thine sidefine ngekuthi ithini agenda. I-agenda yakho ithi bantu abaphile ngcono. Siya understand ke the scope kuthi uyibuke wagcina la. Kungenteka kube wende ngamabomu lokusonde ngathi awuboni lokuthi bangwa ngile politiki. Kungenteka kube hayi ukuthini uyesaba ukuthi ungakhaza lembangela utawuthola bomanyovu. Asinankinga, but at least what you are doing now is giving us progress. We are phambili. Kungaka we will not discourage that, we will encourage that. And siphinde sedlule sisho sithi mhla sibabona ukuthi bafuna kuhlukubeda aliswati lenda lokho, we will stand up regardless ukuthi uthiteni ngama-political organization. Ngithi ke konke lokhu enikusebenzako ngicela ukudumisa, ngikubonge Maswati bonke ebuhlungu benu siyabukweleka. Akachubeke eMswati ende letika latendako iyamkhulela lenzaba. Uma bosicalo nabo bonke labantu abakhe behluleka kumtshela ukuthi yebabe uyathi sesihledi phansi sacabanga lento lena iyavuvuka le, noma ungayibona ngathi ehamba kancane iyavuvuka vele itasinqobo. Uma behluleka kumnika i-counseling and lokwashiwo nguMawiki nga-2020 nga-2021 wathi Mawiki imonarchy sekumele ihambe phambili ilethe letinguquko. Tingahambi phambili tinguquko titshele yona, tinguquko tingahamba phambili tinguquko titayikhasha le monarchy. I-advice leyavela kuMawiki athi khulumela. So mangabe labantu abakhe nebafati bakhe bonke njengoba mngaka behluleka kumtshela ukuthi hathi asikabeva asikamuvona ngamagawugawa kwethuka, uvete tonke tinto lotendako letibheke eceleni, wasuyachaza ukuthi yekela abantu batiphatsele uhulumende. That is my bottom line. Yekela abantu batiphatsele uhulumende. Indlela yekuyekela abantu ukubita i-dialogue njengoba bo smart partnership benibabita. This must be bigger than smart partnership. Akuthi abantu laba structured abaphume bobaqede batochuba kukhuluma athi sithi mbili tindlela lesitawugcina kho. There is only one way, the people shall succeed. Solo sathi nhlo, solo umhlaba wathi nhlo. No government has ever fought its people and won. Kude uhulumende loke walwa nebantu bakhe wabancoba. Even ungaze usebenzise the barrel of a gun usibeke la. Ucabanga ukuthi sonke ngiyabonga nje dlakadla lomuhle MSF if I'm not mistaken ubeke isithombe bantu baguqe kumswati washo wathi lokhu ngeke ngikukhona. I salute on that one Sihlalo. That was very much correct. Ngeke thina eMswati siyende lento yakho lo cabanga ku state generation intababhisi ngakho. Thina we want a government by the people for the people. Nawo sifuna uhulumende lotawukhethwa abantu ube webantu. Wathi baqede asisamdingi uhulumende welitulu lo wehla njengelitulu. Sime ngaloko futhi kungeke kujike. Ngicela ngitshele baqede lapho ngekhathi correctional ngitshena Mthandeni. Ngiyeva ukuthi umhlonishwa Mthandeni angibinze ngafiki lapho, kodwa nje nibatshele bobabili niphinde nitshela amaswati lapha ngekhathi lafuna inkululeko ukuthi I've never been this certain. Angake ngibone kukhanya ngalendlela lokukhanya ngayo. Angake. Victory is imminent. Ngicela babe nesibinzi, ngicela futhi bangesabi. Asihlali la ngaphandle siyasebenza. Siyakhona lapha number 10 ngelesine. Lesina nangwamhla ka28 family meeting ngangiyende ngelesibili. Ngibe sengibona sokusele lesithathu kuphela. Laba la UK labafuna kuya lapha bataza sebathi kanjani. Nganxusa ke ukuthi awurasi asibambe ngelisonto nzamba amaswathi umsombuluko lesibili lesithathu
laba labase-UK basuka eScotland basuka kuphi kuphi babamba kwekugibela balungise ama-shift abo bayati lokuthi kumele ukuthi siyofika siyodeliver i-petition. Sengishito ngathi laba ungena ngekhathi i-process sesayenda linani lanele bayongena ngekhathi